Hey, ungizwe Mchunu. Hey, liyansizwa leya madoda. Hayi, uyabona bafowethu, ngikhumbula ngikhuluma nezinye iy'nsizwa sixoxa nje ngale ndaba le kukhulunywa-ke ngoba kuke kwathi ukuduma kakhulu indaba kangizwe kukhulunywa ziyakhala kwashawa cimu. Sikhuluma-ke nje on a political space owukuthi le nsizwa ngempela ngathi iyakhuphuka ngase ngithi mina cha, uyabona nje indaba kangizwe bafowethu, ungizwe akasiye umuntu oloyal. Nizokhumbula nje ngisho nomlando wakhe, akasiye umuntu oloyal, akusiye umuntu lo esingathi mhlawumbe uzohamba ezeyofika ephalamende noma kunento ethize angayenza yena kwezepolitiki. Hhayi, ungizwe akulona comrade, ungizwe umuntu nje, umsangano nje womuntu oyisanganelayo nje. Angeke futhi umsangano wakhe ubeke ukuthi mhlawumbe une-direction ethile, uyayisanganela nje loya muntu. Akusiye umuntu loyana ongamethemba, ungizwe akusiye umuntu ongamethemba. Ungizwe akusiye umuntu ongamethemba, uyabona nje uzobuka nje ukuthi ubehle enyuke egijima enza yona lento le ayikhale kwashawacima uZuma. Hayi, umlando wakhe ngikhumbula kahle ukuthi uKhuzani uke wasitshena ngobuxoki bakhe ngento yepolitiki, i-ANC noZuma, owukuthi bakwenza kanjani abaculi bamaskandi ukuthi belandele indaba kaZuma, bengena indaba kaZuma bangayingeni kwashakwacima wavutha amalangabi. Sambona yena esehlenyuka egijime ekhala ngokuthi kwashakwacima uZuma. Ixoki elikhulu kabi njengoba umbona nje ukuthi wenzani njengamanje. Uyabona bafowethu, angiyena lo muntu mina ophaphazelayo. Uyabona nje ubuke i-YouTube channel yami, ngenkathi ngempela uZuma abantu bemchitha ngoba abaningi benu bangamaxoki. Namhlanje babhizi bagijima noZuma namaxoki abanye benu. Gijima noZuma manje kodwa kwakuyini enanicindezela uZuma kuthiwa uZuma kaphume, abanye befakazela ukuthi akaboshwe. Landela-ke lapha kwi-YouTube channel yami amavidiyo amadala ngazo lezo y'khathi lezo kucindezela uZuma. Ngithi musani ukuyenza lento le. uZuma ngendlela engimazi ngayo mina, a very loyal person kubantu bakhe, abantu bezwe, even kumndeni uqobo. Kunabantu bomndeni mina engibaziyo ababengathandi indlela uZuma athanda ngayo abantu, bebona ukuthi uYosefe noma ebulawe ngendaba yokuthi umele abantu. Abanye bomndeni bembambisa ama-meeting kodwa akakazi uZuma kuze kube yinamhlanje ekhethe ukuhambisana nemibono yabantu abasemndenini nabamaxoki abanye asebenza nabo, wayesebenza nabo ku-ANC. Bekubona kufanele ukuthi-ke akaflathele abantu ukuze ivikele yena. Wathi cha, angeke ngikwenze lokho mina. Abanye namhlanje ngiyababuka bomndeni noma ngeke ngisabasho ngamagama, bayazazi, basondelene naye manje kanje, bahamba naye. Ngiyababona abanye bahamba naye kumarali. Abanye bomndeni wakhe, ngikhuluma ngomndeni wesende mina uqobo, uyayizwa leyo nto. Kodwa ngendlela alunge ngayo loya muntu nanamhlanje akakaze bachithe ngoba bomndeni uhamba nabo kanje kumarali. Kodwa yibo ababengafuni ukuthi uZuma emele abantu noma uZuma esebenzele abantu, befuna efane nawo lamaxoki aku-ANC ukuthi uma sekubheda akabachithe abantu, kodwa wakwala lokho. Ngitshene ukuthi umuntu onjalo uyakwazi ukusebenza nomuntu ofana noNgizwe. Ungizwe ixoki bafowethu, ungizwe ixoki lokuqala lokugcina. Yini ngempela-ke manje esingathi siyayilalela kuyena njengamanje? Angikuxoxeleke ngendaba kaNgizwe, ayiqali namhlanje. Mawukuthi izinto niyayibukisisa kahle, ayiqali namhlanje. Uclaimile yena ukuthi uwupresident wamabhinca. Leyo nation leyo asiyazi thina nokuthi uma ikhuluma ngani, i-direction yaleyo mabhinca nation iyaphi, yiziphi izinto asikwazi konke lokho. Into engekho uyayiclaima. Uzokhumbula-ke ukuthi bafowethu,
ngendlela ejule ngayo ipolitiki ihambe lento yazi yofika ngisho nasekuthenini sigcine simbona Longizwe wenu esebekwa inkosi, the so called inkosi esingayithembi namhlanje ukuthi imiphi. Yebo, ngeke siyilahle inkosi yethu, kulungile, asithembi kodwa ukuthi imiphi ngoba siyibona ihambisana nalowo hulumeni ey'ntweni ey'ningi. Ningixolele bafowethu uma ukuthi anikuthandi lokho engikushoyo, kodwa sibuka izinto thina ezenzakalayo. Sambona ebekwa yiyo le nkosi leyo ukuthi hayi-ke kulungile, siyakupha lesihlalo osuyibeke kusona samabhinca. Yonke lento lena aniyiboni ukuthi yaphi. Namhlanje Longizwe lo owayelwa against this government wayecindezela uZuma ehlenyuka la ethi ziyakhala. Namhlanje yena uselwela leyo government loyo. Uselwela lo hulumeni, uselwela yena lo Ramaphosa wayemthuka ngaphansi kweziketi zikanina. Yena Ngizwe loyo uselwela yena futhi lo Ramaphosa loyo ukuthi abuyele esihlalweni. Niyayibona lento engikhuluma ngayo. Kuqhamuka kanjani konke lokho? Lo muntu lo akusiyo umuntu ongamethemba ngoba lo muntu usebenzele esiswini. Akanalo iphupho elihle ngeSouth Africa. Ungizwe neSouth Africa unephupho elihle. Liphi iphupho Ungizwe angaba nalo? Ngoba ulambile loya muntu esiswini. Ufuna le imoto lezi leinkampani lezi ezilekhe zimnikeza zona mahala ukuthi advertise bese kuba nezimali ezithize eziphuma kaANC anikezwa zona. Angeke namhlanje Ungizwe kade bekwa inkosi ithi kulesihlalo osuyibeke kusona kulungile, siyakupha upresident bese jika yena ehambe noNxamalala. Lokho kusitshena ukuthini? Kusitshena ukuthini ngalesikhundla aqeda ukubekwa yiso inkosi sokuthi upresident wamabhinca? Kusitshena ukuthini lokho uma namhlanje yena elwela yena lo ANC lo emva kokuthi yena kade bekwe esihlalweni? This is all a plot. Plot nje yonke lena eyokusebenzisa lesidididi abaziyo ukuthi vele siyasebenziseka lesidididi soNgizwe. Asisebenzise lo muntu lo ukuze sibe nehlanzana elithile esaziyo ukuthi siyalibamba eKZN. Lo muntu uyasetshenziswa, yikho nje indaba yakhe. Uyasetshenziswa. Mina ngazi nokuthi uganwe kanjani loya muntu. Ganiwe kanjani? Uyaganwa umuntu nje oyixoki kanje. Indoda leya wena mubuka eyixiphilile ngaleya ndlela, eyixoki ngaleya ndlela. Ungizwe uyixoki kabi Ungizwe. Angicabangi ukuthi kunomuntu osilela ikhanda ozokwazi ukuthi ethathe ivoti lakhe yoligaxa kaANC ngoba nakho ukukhuluma Ungizwe umuntu ongamlalela loya. Ixhiphilile ixoki kusho ukuthi nawe phela uyixoki, uyixhiphilile into engazazi ukuthi imiphi. Ayikho into yaloya muntu, akukho la ezoya khona ngoba akekho loyal. Umbone ekhuluma kanje namhlanje, kusasa uzobe ekhuluma okunye. iANC ayindawo, iANC yaphuma esihlalweni. Uyosala elamba futhi bazomchitha ngoba futhi ayikho nalento le akathi uyayenza. Izomthatha imbekephi nje lento athi uyayenza njengamanje ngoba phela leANC ayizokuphatha, akunaKZN futhi ezoyithatha. Uyobe sebaleke yaphi? Kuyinamhlanje lo muntu okade emtakula engeyilutho eseyiphara, yena Ngizwe lo yiphara. Asazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo ngoba siyambona yena Khehlelezi lo kade emsiza. Siyambona uhamba nathi njenge-MK. Siyambona uhamba nathi njenge-MK. Uphi Ungizwe wakhe lo wayemtakula? Asazi abasitsheni ukuthi kwenze njani. Angazi noma naye uKhehlelezi uyasaba yena ukuphawula ngalento enziwa Ungizwe njoba yena ku-MK lo ebhizi push i-agenda kaRamaphosa. Asazi kwenzakaleni in that space nje kaKhehlelezi noNgizwe ukuthi kwenziwa yini ukuthi omunye ayele nomunye ele behlakaza iphathi nendawo. Asikakachazeleki nalapho uzombona ukuthi lo muntu ngempela uyixoki kanjani. Uyixoki kambi loya muntu loya. Besacela akasiphawulele nanga uKhehlelezi asitshene ukuthi njoba lengane yakhe ayitakula isiyiphara yona isigijimisa indaba yeANC, kwenziwa yini ukuthi engalandeli lapha kuMK?
eke sichazele nje lapho nje esichazele nje kuleso space nje ukuthi kwenzakalani lapho. Umuntu osebenza ukuthi ulambile ngiyabona nakhona mhlawumbe ukuthi uvele wabuka ngenxa yokwazi isimo sakho ukuthi hey awuthi ngimiyeke enze ngendlela athanda ukwenza ngayo ngoba ulambile wayesemcabangela wathi hey awuthi ngingakhulumi futhi ngayo ngoba lo muntu usebenzele eswini akayazi into ayenzayo kwayena nje akayazi into ayenzayo uyophaphama ngesikade eseqala manje sefuna ukubuya uyombona uzokhala ephinde efuna ukubuya akukho la izwe khona. There is no way yokuthi singathatha umuntu onjalo sithi simenze umholi wethu asikwazi ukwenza umuntu othengekayo umenza umholi umenza kanjani umholi umuntu okwazi ukuthi ethengeke. Bafowethu asivoteleni ANC asivoteleni iMK indaba yeNC uDoti asivoteleni nje iMK indaba yeNC uDoti nambe nilalelo ngezwe idididi la hey asivotele ANC sivotele ANC yokunuka votele nje ANC yokunuka hey asivotele bafowethu asivoteleni ANC uDoti leyo nto leyo Doti nje leyo nto leyo bafowethu lo khuluma uDr Lucifer angisabi futhi angixolisi sivamile ukuthi siqhamuke ezikhathini ezifana lezi ebantwini abafana laba angisiyo umuntu olandela kakhulu noma ogijima kakhulu emva kwalezi zinto lezi ngikhumbule ukuthi ngithema ngikhuluma ngendaba kaZuma ngiyinyanga kwaba nezinyanga bayazaza amagama abo kwaba nezinyanga ezithi hey asikuboni kufanele ukuthi uthi kwi channel yakho noma uthi uyinyanga ungene ezepolitiki ukhulume ngezinto ezepolitiki ngoba wena kufanele uthulekele wonke umunye umuntu okusalayo ngilunga la eSouth Africa nginelungelo lonke lokukhuluma mangibona ukuthi nanti izwe lifa nanti izwe lizoshona phansi lizofa. Go back kuma channel kulento kuma video wamadlule akudala khona la engikhuluma khona kabanzi ngalezi zinto lezi kwase kuba nezinyanga eziphakamayo zangiblame zathi imbi lento engiyenza la kufanele ukuthi kodwa namhlanje ngibabona befaka izikipa namhlanje umuntu ufaka iskipa uthi hey MK izinyanga lezi nithandayo labo Doti labo enibathandayo lezinyanga lezi zinto lezi eseyidlale kakhulu ngabantu namhlanje ibhizi ziyavela lapha ifaka izikipa zo MK angifuni babiza ngamagama bazazi namhlanje babhizi bagijima noZuma namhlanje kodwa bona babethi akufanele uthi moyinyanga wenze lokho ngathulela futhi nalapho ngangabaphendula babuke manje namhlanje bagijima behla benyuka amaqoki ingakho ngithi iningi lenu namaqoki la umoya oyangakhona nani niyakhona la umoya oyangakhona nani niyakhona ukwazi ukuzinza umele iqiniso ngisho ngabe sekukubi ingakho ngithi lesididide esungizwe akukho la izwe yakhona ngoba akekho loyal loya muntu akusiyo umuntu ongamthemba loyana umthatha umnikeze isihlalo akulona isosha leyanto ngoba iyakwazi ukuthi ithengeke akusiyo umholi leyanto ngoba iyakwazi ukuthi uthengeke. Angesabi ke futhi angixolisa uDr Lucifer lokhulumayo bafowethu ngisekhona namanje ngisegoli njengamanje ngiyatholakala nasemgababa inombolo zami nizozithola ku TikTok ngikhona ku Facebook ngikhona ku YouTube ngikhona Dr Anele Mthembu Dr Lucifer nizongithola lapho sibonge kakhulu bafowethu sisazophuma umhla 18 sihambe siye Orlando siyo supporta kakhulu iMK sibonge kakhulu bafowethu sisazophuma siyovota umhla 29 sikhiphe lo Doti lona bafowethu isikhathi soshintsho manje sikhiphe lo Doti uANC asufuni ngempela sesikhathele sikhathele sisafuni lutho sibonge kakhulu.